Amakuru atari meza ku banyarwanda bari basanzwe bakoresha ubwishingizi bwa mituweli mu kwivuza. Amakuru arimo aravuga ko ubu ngubu muri sisitemu wajyaga kwishyura mituweli ku muntu umwe ugasanga ni amafaranga 3,000, ariko ubu ngubu bari kujya kwishyura barimo baravuga ko barimo barasanga muri sisitemu hagiyemo 20,000. Ubwo rero bishatse kuvuga ko nk'umuryango ugizwe n'abantu 5 bazajya basabwa 100,000. Ese mwebwe izi mpinduka za mituweli kuba ibiciro bigiye kwiyongera mu mwaka wa 2026 na 2027 mubyakiriye mute? Iri ni itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ubutegetsi avuga yuko ibiciro bya mituweli nk'uko byari bisanzwe bishuraga 3,000. ubu ngubu mwaka wa 2026 na 2027 bagomba buri muturage wese agomba kujya yishyura 20,000 kuri buri mwana. Urumva niba umuryango ufite abana 5, amafaranga bagomba kwishyura ku buri mwana ni 20,000. Reka nongere mbaye ikaze nanone buri umwe wese ukurikirana amakuru hano ku muyoboro mugari wa YouTube channel. Nk'ibisanzwe ni MLs ubagezaho amakuru na channel ko bari ko yitwa. Reka nongere mbategurire iki kiganiro nk'uko mwabyumvishe tubitangira. Ni amakuru ajanye n'imihindagurikire ya mituweli cyangwa se RSSB. Ni ibintu byababaje cyane by'umwihariko abaturarwanda bose kubwira itegeko ryasohotse ryo kwishyura 20,000 bya mituweli bivuye ku mafaranga angana n'3,000 byari bisanzwe byishurwa. Ni ibintu byari bimaze kumenyerwa, byari bimaze igihe kinini ko hishurwaga ibi mafaranga 3,000, ariko kuri uyu munsi ni itegeko rimaze gusohoka, rimaze iminsi risohotse nkuko murimo kubyumva. Reka tubakine akavido gatoya namwe mu byumvire ubundi byo babivuzemo, bavuga yuko buri muturage agomba kujya yishyura amafaranga asaga 20,000 buri mwana. Niyo mafaranga agomba kujya yishurwa kugira ngo ahabwe ubwishingizi mu kwivuza. Nkuko mubyumvishe rero muri aka video, nkuko mubyiboneye, iri ni itegeko ryasohotse, ariko ndetse abanyarwanda n'abaturarwanda bose ntago itegeko baryishimira habe namba. Ntago baryishimira kuko amafaranga 20,000 agiye kujya yishurwa kuri buri muturage wese mu bya mituweli ni amafaranga menshi, ndetse hari abagenda bagorwa nabyo kubera amafaranga menshi, kuko murabizi muri iki gihugu cy'u Rwanda harimo benshi bagiye batishoboye wo kuba yabasha kwishyura aya mafaranga yose 20,000, kuko hari igihe usanga hari nk'umuryango gufite nk'abana bagera nko mu 10, ariko ugasanga mu babyeyi bose bahari yaba papa na mama nta numwe ufite akazi gamuhemba habe n'10,000. Murumva rero byaba ingaruka ku bantu benshi batuye iki gihugu cy'u Rwanda. Ibi ni ibintu bikomeye kuko mwari mubizi ni igihe kinini cyagishize bishyuza amafaranga 3,000 kuri muri muturarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda, ko yaragomba kwishyura 3,000. None babizamuye bageza ku mafaranga 20,000. Murumva hiyongeyeho amafaranga asaga inoti 17,000. Urumva uburemere bifite. Ibi bintu birakomeye, bagerageze babihindure, kuko aya mafaranga ntago yaje araboneka. Niba babona yuko ku 3,000 bishuraga hari
bagiraga uruhare rwinshi mu kongeraho ayo mafaranga yose 17,000 kuri buri muturage, bakabona ko leta yaba irimo guhomba, natwe ntabwo tubizi. Ariko ibintu bigomba gusubirwaho, ndetse ko ibivamo imiti ko byinshi byiturukira hano mu Rwanda. Ubwo rero murabyumva, murabizi ko imiti nyinshi zikunze kuva hano mu gihugu cy'u Rwanda bakaza kubitunganyiriza hanze. Ntabwo bakagombye kuba bakongera ngo bazamure ibiciro by'ubwishingizi mu kwivuza nka mituweli. 20,000 kuri buri muturage ni amafaranga menshi. Nibura wenda bagabanye, wenda bageze ku 5,000 kuri ku 3,000, ndashire ku 5,000. 20,000 ni amafaranga menshi, kuko iri ni itegeko ryasohotse rigomba kuzubahirizwa muri uyu mwaka, tugiye kujamo muri 2026 2027 gukomeza. N'iryo tegeko rigomba kuzakomeza buri muturage yishura aya mafaranga 20,000. Ndongera nibutsa buri wese utarakora subscribe hano kuri MLZ5 TV, igihe cyo gukora subscribe, share, like, comment, kugira ngo n'ibiganiro tuba twabakoreye bibagereho 5 kuri 5. Kandi n'igitekerezo ushaka kongera ndetse n'inama n'inyunganizi, twahurira muri comment, kandi nshimira mwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu, kugira ngo dushigikirane muri iri terambere ry'igihugu, cyangwa se muri iterambere ririmo rirakataje. Ndongera mbashimira kugira ngo dukurikirane andi makuru agiye kuza, kuko aya makuru tubagejejeho y'iri zamuka ry'ibiciro cyangwa se izamuka rya mituweli, dukurikirane amakuru 5 ku kandi, kugira ngo tube tubagezaho amakuru uko asuka, tubagezaho hano kuri chaîne yacu ariyo MLZ5 TV. Mukoreshe ya like, comment, ndetse niba wakunze ikiganiro cyacu ugishare inshuti zawe, kugira ngo buri wese yumvire amakuru abagezweho.